Verovatno ste se našli u situaciji da vas neko pita koje komponente imate u računaru, kao na primjer koliko vam je brz procesor, koliki vam je hard disk, da li imate DDR1, 2 ili 3 memoriju, koju grafičku imate i slično, a vi niste znali šta da odgovorite. U ovom tutorijalu ću vam pokazati na koji način da saznate specifikaciju vašeg računara i ukazati na karakteristike komponenti pojedinačno. Krenut ćemo od hard diska. Kapacitet hard diska se izražava u gigabajtima i terabajtima, a standardne veličine su 40, 80, 120, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500, 640, 750 i 800 gigabajta, 1 terabajt, 1,5 terabajt, 2 terabajta i 3 terabajta za sada. Pošto gigabajt ima 1024 megabajta, hard diskovi nemaju potpunu specifikaciju kao što je navedeno, tako da kad biste pomnožili veličinu hard diska sa 1024 megabajta, vidjeli biste da je ukupna, odnosno stvarna veličina nešto manja. Da bismo vidjeli koliko imamo prostora na hard disku, ići ćemo na start, zatim kompjuter i na listi dobijamo spisak naših hard diskova. Samu veličinu možete vidjeti ispod svakog hard diska i koliko je slobodnog prostora ostalo. Također desnim klikom na disk, a zatim Properties, na datom grafikonu također možete vidjeti koliko je slobodnog prostora ostalo. Ukoliko znate da imate jedan hard disk, a na spisku hard diskova vam se prikažu dva, to znači da imate dve particije u okviru jednog hard diska, ali to ćete najbolje vidjeti po samoj veličini diskova. Particija je fizički deo hard diska koji operativni sistem tretira kao zasebnu jedinicu. Odatle i prikaz C i D particije kao dva zasebna fizička dela. Na većini računara se Windows, tj. operativni sistem, nalazi na C particiji, dok druga particija služi za skladištenje nama važnih podataka. Verovatno ste čuli da svoje bitne podatke nikako ne čuvate na desktopu, My Documents i uopšte C particiji, već na nekoj drugoj particiji nezavisno od one na kojoj se nalazi operativni sistem. Razlog tome je da ukoliko dođe do havarije u operativnom sistemu, nije moguće povratiti podatke sa te particije. Što se tiče ostalih komponenti, najjednostavnije je sa interneta preuzeti besplatan program koji očitava specifikaciju svih komponenti. U Internet Exploreru ćemo kucati cpuid.com i Enter. Zatim idemo na karticu Software i odabiremo CPUZ, a zatim sa desne strane pod Download Latest Release odabiremo posljednju verziju na engleskom jeziku. Zatim idemo Download Now. Ukoliko želite da sačuvate aplikaciju, idite na Save, a sada možemo ići na Run. Zatim idemo Next, štikliramo I accept, zatim Next, 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 odštikliramo dodatne instalacije, idemo Next, da li želimo ikonicu na desktopu, neka ostane, kažemo Next i Install. Odštikliramo TXT file i kažemo Finish. Klikom na ikonicu pokrećemo aplikaciju. Pod karticom CPU se nalaze karakteristike procesora, od kojih su najvažniji name, odnosno naziv, package, odnosno ležište procesora, specification, puno ime i deklarisana brzina rada procesora, zatim core speed, brzina procesora na kojoj trenutno radi, cores, koliko procesor posjeduje jezgara i threads, koliko virtualnih jezgara ima. Pod karticom mainboard dobijamo informacije o matičnoj ploči, dakle proizvođač, model, chipset i pod graphic interface u kom portu na matičnoj ploči je priključena grafička kartica, da li je AGP, PCI ili PCI Express. Pod karticom memory dobijamo informacije o memoriji
pod type da li je DDR1, 2 ili 3 memorija, size veličina, channels režim rada i frequency frekvencija. Pod karticom SPD možemo vidjeti u kom slotu se nalazi koji modul memorije i njegove specifikacije, dakle tip memorije, veličinu i proizvođače. Pod karticom Graphics dobijamo osnovne informacije vezane za grafičku karticu. Pod name pun naziv i memory size količinu memorije. O grafičkoj kartici ćemo više u nekom od sljedećih tutoriala. Također, osnovne specifikacije vašeg računara kao i koji Windows imate instaliran možete saznati klikom na Start, zatim desni klik na Computer i Properties. Pod Windows Edition dobijamo informacije koji Windows imamo instaliran, zatim pod System koji procesor imamo, na kojoj brzini radi, također informacije o RAM memoriji kao i sistemu, da li je 32-bitni ili 64-bitni, pod Computer Name naziv računara i licencu vezanu za sam Windows. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.